Dudung kita gaya tahu kikian tadi. Patung. Hah? Patung Liberty. Mangga, anu kamarana sih ya. Kebon. Puasanya. Waduh baik. Ih, ngomong tuh. Puasa-puasa ge. Kepo lu. Buat aja kepo lu. Tadi yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Neng. Waalaikumsalam. Dong. Sare bae. Begadang harus beuting ronda. Bisnis ya. Enak dong. Bisnis nu kemarin Pak RT. Kemarin. Tane, ayo. Nah. Petane. Oh, Ayo emang. ayo. Ayo. Ayo tuh yang sedang banget lan. Jauh man ya. Oh, kan banget doang. Oh. Duduk kayaknya gitu. Nyeng, lawan sih, Nyeng. Sabar atuh dong. Mageun kan teh. Oh, kos naon iki udah. Ari. Oh, Ari naon? Ayo noang. Ari gelo masih anu dicangkal. Jeung si RW kalah kan ya? Oh, sabarlah urang gini-gini. Aduh, Bujal aing bau, Neng. mari urang. Beneran? Oh, saya cicing wae. Rahasia. Weh. Kapan RT? Ih, gede. Oh, cerita lagi tadi. Kemana? Naik motor tapi kemana bawa? Tadi. Oh, Oh. Yo nyeng dong. Lain nyeng yang dudung udah kamarana ya ngesorek Ka kebon we. Kebon we ngabuburit be. Burit. Perwasa emang. Insya Allah we. Insyaallah, Lah alhamdulillah ya. Syukur atuh aya puasa mah. Kira aku lalaki jebol we. Oh, di sini.
isin ka bae kan ta. Iya kumaha we. Naon? Udang-udang ke sareta putih dudung. Sanaonnya? Oh, itu mau eta we. Oh, ngukur. Oh, tadi kemari tah. Salanaan we. Udah. Jadi lurah nelpon kamari. Nah, dadakan deh eta. Nah, we meuli taneuh teu jadi cenah gitu. Kaget orang ge pan. Kumaha tuh ai kondisina Beneran gagaran si Ule budek nih minta. Coba mun cilina beres kamari. Sarua jeung si RT oge. Oh, nelpon ngabaran namun teu jadi. Emang kere es udang-udang ku sia dong. Tuh aing teh nyahonya yang kadinya nama. Tunggu saya nama kayak bae lah. Kumaha ieu we? RW minta maaf ya. Bae. Ya, Gagal. jangan be kamari akhirnya mah terjadi, Pak. Orang geus atuh bae. Bae rezeki aya gitu mah. Sampah ulang seborong we sampah urang. Atuh orang itu terjadi pan meuli serok marjan ya gitu mah. Geus lah. Kumaha dong ieu Geus usana. ka lawa. Mohon yuk. Ona kudu aya asli aing mah yo. Sama boy udah mau usaha Kami soal Aing keur es udang-udang. Geus bayar we Ukur siap. terjadi. Salaman lah bayar we sopan kajen. Kurangnya. Bae nya. Naonnya, hamburannya, harganya. Aduh, kaki lain pegas ya. Dung. Yuk, Assalamualaikum bayar we. Waalaikumsalam. Gagal di bae duit Ukur aing kesel tadi ukur. Gagal. Udang. Mana? itu baju biru dah rompi dapat lu tak apa bener adanya aduh woi sia Maksudnya naon? Ada aing. Konyol sia. Sia adio sia adio. Adio. Cek naon we? Hah? Naon? Sorangan aing. Naon? Sorangan. Ngebon. Naon? Dia. Wah, ilah. Kita ngomong-ngomong RW kumaha? Cek lau udah nanti wah, lulus ya? Lulus ya? Hah? Lulus jadi ngukur lulus aing ngurus. aduh Ya kotornya Allah, lulus aing yuk. Dasar bangges ganteng bukan dicukur kos Ariel cenah. Hah? Esok lagi ngeledek bae. Naon? Hah? Karena ngebon sorangan aing. kemari aing geus sini Kebijakan gue si Dudung sia. Si Dudung yang mah. Iya, jangan gue bijakan gue mah. Ya hanyir keneh nya. Buku sih kawan. Ayo mah kenapa beda? Lari pun. Tuh! Bill. Halo, brother. Ayo. Hah? Ya, yes. Bill. Kalian nyaut itu pemandangan tuh mata masalah ngukur tano. Tanah. Jadi, Siapa mau ajak aing meureun, Neng? Yang serangan bae sih ukurna. eta percaya mah tanyakeun bae si Dudung. Jadi gitu kumaha? Terlewat. Oh, kumaha? Temu RW. Kumaha di mana? Itu. Cak RW terjadi, lurah Lah, nelepon. aing mah, mau aing mah gitu mah. Angge sarua rugi. Es sudah. Aing dulu tadi. Lah ini kira Daniel. Kan terjadi Woi, Dung, dak, ada Dung. dia. Woi, dia lagi. Dia lah. Naon di bulteg? Dia lah. Naon sedek? Woi, Dodo. Abadi sia. Naon indah jasa Pas patung. indah digerokeun Pas patung ieu teh ya. Patung naon itu tuh? Liberty Naon cenah? Naon? Hah? Tadi yuk. Lah, si Dudu kita gaya naon kikian tadi. Patung. Hah? Patung Liberty. Naon? Naon? Iya kas banci dah suruh banci, ada banci kia. Hah? Bener Lin? Ada banci ngamen. Hah? capek Tarik,